Мен бул жигитти азыр дагы чакырам, анткени күлгөн да жакшы. Бул универсал жигит. Бул жигитти биз аябай сыйлайбыз, анткени бильярд десең бильярдтан бар, футбол десең футболдон бар, волейбол десең волейболдон бар. PlayStation десең PlayStation ойнойт тургандар. Түшүнөсүңөр да жаштар. Ыр десең ырдан бар, күлкү десең күлкүдөн бар, бой десең бойдон бар. Кыздарга бай десең кыздарга бай, анткени жердин тайгак болгонун муздан көрдүм, эттин ачы болгонун туздан көрдүм. Сен жаш кезинде кыз төрөйсүң деп кыйынсынсаң, картайганда мээримди кыздан көрдүм деген туугандар. 3 кыздын атасы, 4-нчиси буюрса бир жума араланып төрөйт дейт. УЗИге барса кыз депти. Мен 4 кыз дагы жаш дедим туугандар. Мен 9 кыздын 8-нчисин алгам туугандар. Менде деле 3 кыз бар. Кызы көптөр бар мына жерде. Бая бир эжекени көрдүм, ал жер Батыр деген жаш эжек экен, бирок Батыр энен значок бар экен, эже ушундай апалар көп болсун дейм. Будущий Батыр ата. Инасені бірге шайса қана шанат. Молодец. Аман Ибраев, bir gol çağып koymuşlar. 20 yıllık ötüp ketip, bununki 21 yıl geldi уже. Men bir жаңы келген келинде olup жүгініп қойым Құдай жалғасына, Құдай расакам жалғасын, Құдай жалғасын. Мына мотырайғандарға да жүгініп қойын, сілерге да жүгініп қойын, ешкім қалмады ғой. О, сырт жақтағыларға да бір жүгініп қойын. Сырт жақта, Құдай жалғасын. Ama оригинал қырғыздар екендер мыналар. Қоны көріп кіршам кетіп қалды, бірінші жолы келіп атам. Нұрбек деген bir үкам бар, үшерден жайлауға келің деп береді, көрсе үшаққа шақырат тұр бай, бар. Мәсаж жер екен, чисті қырғыздар өзі сіздер да. Шарда бізге оқшап кеткен, же өзбек емес, қырғызға емес, оқшап кеткен, Аллаш болу. Сақ саламатсыздар, ғиық Рамазан айыңыздар менен, маға еркін бі, кенен сүйле өрейін бі. Зерігі өм кеттіңер бі, мұналар тұры өрі ама, чоң аял болғанда, оригинал аял боласың ардамын. 25'inde biz 8 saat turganımız, dikkat turganımız. Oho, apalar жақшылы отырасыздар бі? Көз тибесін мұрдашта бәрәкәлі аялдар көп екен. Чоң атам айтшылы, балам аялдардың семмізі жақшы болады дейтілі. И десем қышында мәзза ысық болады дейтілі. Жайында көлөкөсі тиет дейтілі. Ұрыш кетсең, божамалда ұрсаң да точны тиет бір жеріне дейтілі. Зиян жағы бар ма десең, бар тиет адамында 12 самса ұрып болады дейтілі. Көрінікті олған жақшыда. Ой, енелеріміз отыратын ерді. Оху, сіздердікі қанша? 60 жылдығынар ма сіздер? Сіздер қанша? 50-60 мың? Оху, арғандай? Өйләнай, мұны мұрдашта аялдар оқшош. Барыңар бір туғансыңар, не өйлә? Bir ayal törөгөн бі барыңыздар да? Şu апаларға бір сұра, турасын айт жооп беріңіздер. Құдай қарап тұрат, орозо күнде жалған айтеке жоқ. Күйөңіздері менен ушунча жыл чоғу жашап, өмірі бір күйөстен кәлтак жейлік аялдар бар бұл қол көтеріп қостар? Не oldu апа? İşi қалды азыр. Не дейсіз? Ерлі қатын таяқ жейді. Қойлы қатын құйрық жейді. Ерлі қатын. Бұл сөзіңізбенен яқта бардығы жеген демекшісіз бе? Шықсын азыр, қол көтеріп қостар, өмірі қатақ жейді. Мұна мерді бір келін көтерді. Бір. Ояқтан бір өтеді. Екі. Мұна 20 жылдық аялдар сілер барыңар жепсіңер, бұда қаласың. 3, 4, 5 болды. О, шақты қараймыз дағы. Бар бұ дағы 5 аял. Мұна ал. O nerede bir kötörüp kayra reski düşürüp aldı bu. Aman aka 6 ayal kol götürüp. Жетікісі көрбей қалдың, жаш келінді қол көтерді. Жаштар сілер есептелбейді жаш келіндер. Кішіне жашап тұрсаңар жеп қаласыңар бұда қаласың. Апа көрдіңіз бі 7 ayal kol götür keltak çeyrекler бар екен. İşenbeyiz be. Ne deyiz? Siz bilesiz bunlar. Мен күйелеріне қату айтып бергенмін да. Ne urgula деп пе? Urgula деп. Urba қыла деген екен, urып тұр бечара.
Kaltak çeken ayalдар hiç kıjalat bolboy oturuveringizler. Sebep degende narkı düýnöge barganыңızдарда kүйөөңүздөрдөн kayeriңizlerge kaltak жесеңиздер, oş yeriңerge gül ösüp çıgat eken Kuda kalasa. Keçe bir jerde uşunse bir ayal mitet öyle gül ösө turgan bolsa narkı düýnöge barganda anda men gül bak bolup ketketkemin da. Jibigin jeri kalbaптыр da. Oşon üçin çeýrekler üýgө barıp alyp maral jep alaberiңиздер. Hep vur, senin muştumun gül eken ona çetim aytdı, vur. Men ömürü görelekmin, güyösü üyüne mas bolup gelse gülük çayına tosu olgan ayaldı görelekmin, ilayim görmey öteyim bul dineden. Eşti assam tuşunda turgan bolat ayalın, ayalın ekenin bilesin, kayıp olsanan bilesin sebebi, ayalından başka hiç kim antip tosu olmaydı da mına dip. Eki kol böyröktü. Gerek ayallar var, tokumun çeken ayallar var ecemde. Başı mestasına turalmagan ayallar var onday. Jaman tez süylete, uspet etpe kalasın ukangaç mitet. Moynumuz ülkür halka şarak içpe, uksiz iskeri maçtan tormuz işte vurup kettik sakat ikiden beri ömürü bir jakşıl gör. Ömürü mayğana çen jakşıl görüp eteyin sakat ikiden ali beketi yoğan jakşı ola tile jaşkez böyle başka bir ögedi tiyo olaydan söküydö güler barban tentratsa. Sani el tur kalam moynumuz ülkür. Ne dedim Düşündünüz bece? Güyösü aktırat, şaşpay süyle jetişken yok, ne deysiz, sağa deyip ne taptım deysiler, ayallar, tova kıldım. Uşul sözde aytpayla koygulatçı, sağa deyip ne taptım, ne tavat elengeri, 5-6 üçlük zapşas taptılar mı buna, oğlum arada. Sağa deyip ne taptım dese güyösü aktırat, sağa ülen vaş kazanıma jara taptım Kuda kalasa. Aksakaldar jakşı oturaslar mı, ha? Günde kaktal, oho, yaman çiraylı aksakaldar var eкен. Men dagı aksakal bolgonda, sizlerden sulu aksakal bolayın ha. İlayim oşo aksakaldardın yaşına jesi, uşular var koyup жүрөбүz aytmakçı. Uşular bolbosa kayaktan koyuyoruz. Tora baba. Bir aksakaldın 11 balası var eken, çalan uul balam işte. 11 balası günde atasını almak salmak jelkesine götürüp jürötken, jerge çürö koyboy. Koşnalары suktanyp baldарын çakırat eken, balam жалгыз üçlük balasın Kudaydan tilep algamın. Түнкү saat 3'te tahajjud namaz okup tilep algam. Muna koşnabыздын 11 balası var, günde atasını almak salmak jelkesine götürüp jüröt. Sen meni kötörmöktürsün, maşinаңа da çıgarbaysın. Uşulardan sabak alsam ölösүmү dese, boldu azыр ata sabak alam dep eşikке çıkıp, koşnan baldарын çakırtır. Barыңар берке келе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-nчи атаң көтөрүп жүрөбү, ha? Yeni velip bizlerin atağar çoğun ele kişini götürüp жүрөсүңөр. Taştap koygula jerge bassın özü. Dese çoğurak bürösü aka, can Kuday dep jerge taştap koyup elek atabızdı. Jerge taştasaң ele көйүп ketip atabızda deytmişim. Şu sizler var koyuyoruz da, ha? Түнкү saat 3'te çoğun atabız çoğu konup kettir, astagfirullah. Karasa kampire jatatken, jön oygotpay tep etmiş da, kampir tereksin bir tör, süйлöşüp oturayla. Tur dep atam, süйлöşüp oturayla dese, enemiz dagı tembelingdi görün. 53 yıldan beri tebesin eneň dagı aksı kalgan jok edim. Tur süйлöşüp oturayla dese, sen menen süйлöşkөндө ne payda, em süйлöşkөндө uktap kalasın geljirep. Tur dep atam, mazıl çelpillap ööp taştayım, tur dep atam. Tur dep atam, kıtıktap alam azır. Түнкү saat 3'te da tınçılık jok. O çal, estedim emi. Can üylөнгөндө bilesinbi, kuçaktap uktayt eleň dese aksakal, kampirimin göңülü kalmasın dep kuçaktap koyuptur. O çal esimdebi, can üylөнгөндө betterimen tiştep alçı eleň dese aksakal turup jönöy başlaptır da. Kayaka ketip atasın, oy çal dese, azır tişimi ap keleyin anan öböm seni Kuda. Azır 20-jyldyklardy görüp, 10-jyldyklardy görüp, mınake бүтüp atkandardy görüp, oy uwak degen uşunday zımıragan kuş eken ejeke, ha? Jaman tez öt. Meniki dagı bütkönüme 13 yıl bolupdur. Oho. Mektepte gırt şok elem, azыр bir-eki agaylar jönde, ejekeler jönde aytam. Em sizlerge tiýbesin, sebebi men özüme teşeru ejek agaylarda aytayım. Men jaman şok elemde, meni görgön adam buu öldürüp koygusu kelet eleter şu. Mugallimderdi kakşatkan men elem. Özü sizlerden koluңuzдардан, urmattуу mugallimder. Kaysı bir kesiptin eyleri bolbosun, bardығы sizlerden kolunuzlardan çıgat. Prezidentten başlap turabı, kim bolsa da artistler çıgat göz tiýbesin, aferistler daha çıgat sizlerden kolunuzlardan.
Bizde ejege kiretile dağı kim eşektin meysin jegen kökme bolsa sabaktı bilbegen ordundan tursun deytile. Hiç kim üst turbaytılek. Daha bir jolak aytalayım kim eşektin meysin jegen kökme bolsa ordundan tursun dese men turatilem. Ama oyunumuzu bir şanayıp sen bilbeysin oşonçun ordundan turdun ha. Dese ejege siz жалгыз turasız prosta sizge şerik bolup turayın dedim ele dedik boldu. Savur degen agay var ile bir. Appak kestim şimdi geçiretile kışı çayınçı. Appak kestim appak şimdi bir de köçede geledi 6. klasın esimde. Pangıldaklar var mı? Canızılda jara turgan şu savur agay geletkandan şu savur agay jaka kara vırgıttım ele. Appak kestim appak şimdi appak kestim appak şimdi patang dediler appak kestim sap sarı şimdi kolap ketkenler. İngiliz tilinden bergen ejekeler var bu şerde. Kaysıl ejeke? Good morning. İngiliz tilden bergen ejekeler ama niyabışni ola da ejeke. Sizde bu yaşıraklar çok bu. Şu yaşıraklar sizde ana oy. Oldu şu ejeke. Baskanlar başkaça, giyingenler başkaça, savaka giripler İngiliz tilden bergen ejeke. Hello, good evening. Batırova do you speak English dese. Batırova degen kız emi 7. klasın kızı eken. Takalıp kalgan eken sit down etmiş. Alimbek do you speak English dese. Anısı da sen de sit down ölüyle kalgan hiç kim bilmedi. O Halmemet do you speak English dese. Sen de sit down bilgen adam çok dese biri turup ortadan. Ejeken ben bilem o. Kana söyleyecek desem ama has a chance go rock in a which one in a has a chance go round no Friday a blackboard children people faze maze girls Legenstein this is ejeke this is ejeke sit down da koymuş da ejeke bir şeyde kalmayınca Hazır mında UFC diye, MMA degende popülerliğine bilesizler mi? Jigitlerim ama boyga çıkart koy. Men sen şunda bir tanıdım bilem da. Представь, что бактан bir bayız çıkat, murdaş. Sen ошо çıkart koy, İngiliz çıkart. UFC İngiliz var. Anonsu var koy, çıkart koy. Let's go деген. Biz Turan koylu, tuğanlar he? Suranlar men. Bu aksakallar men neler apalar oturat, bular ömür düşünmeydi, bular uy yeseyim. Men чынын айтам, кинода кандай айтылса, бул да точно ошондой деп тургандар. Bir bana atayıp koyçu, kimden айтып koy? Aman, özünüz de aytam, he? Siz de aytın. Жоқ, birini atayıp koy. Birini kim çak? Sağın mı? Hamilası kim? Sağın beyaka çıkıp bir sal taşıp koysun da. O zaman sal taşıp. Ha, ilinme. Fighting for two champion with fun and a hustle rock in the WN despite them. Oh my god! Oh my! Aytele gülecek. Ya malades. Yok ya, düşünmedim bunday. Murdaş degenden çıkasın. O, murdaş degenden başlayın. Hem azıkını görüp aldık, başkaça bilelim. Şıpakat kod. Ladies and gentlemen, this is the night we will see the Amandos again and I fighting for two champion. With fun and a hustle rock in the WN the Spider-Man of Tribus and the UFC Murdaş. Ilinbek! Bolga kal, başlan ha. Boldu ya. Rahmat Ilinbek, önörün örkündöp. Üylendin mi? Üyleneleksin mi? Pandaçı gidelim, sağ olun. Gelecek aldığında. Üylengende çakır kuda kalasa gelem, aylı mı? C3'ge men Raşot, şoba gelem. Emin tuğandar, nerede jigitler, kızlar tarafı 11. klaslar jönde dağı bir söz ha. Şu men jıyındıktayın sebep minakta dağı 210 artistler turat. İçinen kargan bu moynunuzul kız yaşap aldık o devesin. Nağa şu toğdalı çoğaygan. Önce Orsa söyleş, mam pam degen kızlar var bu. Jidala mama jokamıç. Kargalar degen sözde kargalar degen kızlar var bu. Oşolar görsem tavasın kızı kedet tapar. Bu öldürüp oğun geledi şunu. Şu Kırgızdın kızı öyle. İçirama men pam gelgenden an uyda tulgan gün ötkürüp bölü desin. Saçem uyda ustala gryazna volgoçu luçu kafetel ötkürüp bölü degen kızlar. Şunda kızlardan biri
Ушакка турмушка чыгып калып, Мурдашка турмушка чыгып калып, жатарда күйөөсү айтып атат, "Туре, бир энеңин шаар эмес, айыл. Элдер када салт, үрп адат менен жашайт. Бар, атам менен апама жакшы жатып тургула" деп айтып кой. Десе городская кыз да, баягындай кыз. Кайненеси менен кайнатасы жаткан комнатаны чоң ачыптыр да, "Короче, мам, пам, жаткан жериңер жайлуу болсун" дейт. Десе кайнатасы, "Аны энеңе айт, мен шашпай кетем, иштерим бар" деп кой. Ол кыздар го майлы, мына Бишкекте Ошто анча бар, Бишкекте көп баягындай балдар бар го, же кыз эмес, же бала эмес балдар бар го. Жакыныраак келсеңиз, мындай балдар бар. Мен эми өзүң Жок, ошондой балдар бар деп атам. Митип сиз турсаңыз мындай келет да. Кандайсың мыныка? Соңуз жакшыбы? Аманака дебейт алда. Амка дейт. Ушундай балдар бар. Давленияны көтөргөн балдарчы. Анан жош балдар бар, апа. Жош, алиги мындай лапашаң балдар бар го. Жош. Бирок турам сенгечи. 10 жолу сүйлөй турган. 10 жолу суроо берсең, бир жолу жооп берген балдар. Эмне кеч калып? Жок, ал антип эм сүйлөбөйт. Сүйлөсөң тура берет унчукпай. Ушундай балдардан бир кыз менен бир бала, жигит кыз экен да. Мен кызыңыз болом, сиз баласыз, унчукпай турасыз. Жарым саат өттү арадан, эч сүйлөбөйтмүш, жигитине карап. Уф, адамсызбы? Ооба деп. Адамсызбы? Ооба. Колуңуз барбы? Көрбөй атасың, бар. Бар. Оозуңуз барбы десе? Бар. Колуңузду, оозуңузду иштетпейсизби десе? Каяка ой. Ай, рахмат. Мен сүйлөсөм 4 сааттан сүйлөй берем. Ошон үчүн бу жерде бир ирдести ырдап берейин, а? Давай. Мен билем, энже сен айтпадыңбы? Көп кыр талант деп. Ырдайт деп туугандар азыр. Мен живой ырдайм да, могу жетимдерге ошо фонограмма. Ырдап көндөн кийин аманака бир неме. Бир кыз ырчыга турмушка чыгып калыптыр да, ырчы балага турмушка чыгып калган экен. Ырчы бала эми бир ай өткөндөн кийин жана кызга келип алып, "Жаным, асалым, шакарым, алтыным, сен менин күнүмсүң" деп уктап коетмиш да, коңуруктарын уктап койсо кыз бала айтатмиш, турмушка чыккан кыз элимди көрөйүн, фонограммасын дагы баштады элимди көрөйүн. Ушундан көрө кудулга тийсем алар живой сүйлөйт эле дейт. Ошон үчүн кандай биз живой өткөндө бирөө суроо берет, "Силер деле фонограмма кылат экенсиңер го, живой сүйлө" дейт. Мен живой эле сүйлөп атам, фонограмма жок эле. Ато фонограмма деп ойлоп. Şu laka-lakalığından ırдап берейин мына 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн урматына. Ушунча форманы каяктан тапты карайлы эле. Помбаркыттанбы? Булар өтө уюмдуу экен. Ойлосоң, декабрда адам заказ кылабы. Кышта. Бүгүн ушакка барасыз. Кайдан бери телефондо сүйлөшөбүз? Бүгүн көрдүм. Мени былдыр эле зайнет кылып койгон бүгүн олигарх. Ушул айымдардын урматына бир ырдап берейин. Сөзүн Майкл Джексон жазган. Оонун Арнольд Шварценеггер жазган. Музыкасын Майк Тайсон жазды эле, ошону ырдап берейин. Маэстро ушу калпакчан кишини баштап берет. Ана келиңиздер. Кыздар. Урбаш керек, билес керек. Мурдаш барсы барбы? Карага, атын сенин Фериза, пахта берип таанышты мен, бирге о бирге. Пахта берип таанышты мен, бирге о бирге. Пахта берип убактан о, таанышканбыз Фариза. Suzaka, kunda kutamazım dünya, bulgana suzaka. Mahabbet mahabbet, yaşlığıman salama. Eski düşün tal günleri, kozabaya bir gel. Eski düşün tal günleri,
Oşu yerinde ürünlerdi bir çıkarıp koyulan Murdaş bağımız bu da. Oy 20 yıllık ayarlar. Ağalar. Ah bu. Hayalden neyse kızlar de. Ya kızlar. Valla buna kızlar nar istelerek. Karagado karaga adın senin Feriza. Vakta delip tanıştım birege o birege. Vakta delip tanıştım birege o birege. Vakta derim o vakta o tanışkamız payza. Yuvaris Kudul Kanat Şarayev. Ay rahman. Rahman. Gittin elbette. Venerame Sezin Bey birini öldür olmaz. Bu sayılan çok sever. Ah! O şarkı açı söyle koş da. Daha söylep berdeydi öyle ona turganları da oylap çoğun kızalıp жақшылап çarçap kalmadыңар. Vay dada. Bunun akçası tutar mı? Koyun ne? Tavaşa. İyiydi. Hazır Amanak aytdı. Bunun 3 kızı var. 4'üncüsü kvartirada. Bir cumadan çıkat bu da kalasa. Hazır ayalım töresi raddomga girgizip kalıptır hurmatlı aksakallar. Sizler kavarыңыздар var mı жоқ bu? Sizlerдің уаңыздарда кәмпіріңіздер білем ал уақытта роддомға hem барбайтылы үйделе төре алатылы. Hazır roddomga alып кіріп күйесін шақырып бергел мойныңыз үлгір. Сен бі күйесі? Іштің барын қылған сен бі? Қара мінерде аялды қандай парктайды екесің біліп ал. Төре күчек қарап отырады кен. Мен 2 қызымда тең кірдім айланайын. 3-ші қызымда кіргенде қызық оқия болды аманака. Аялым төре атат еме. Ой өзім еле төрегендей болдым ғой. Kız töröldü dediler, dağı kız mı var, hem Kuday vergene de cerge otursam ayalım törögön, özüne gel elbette, ana, zakka göğrak otursanız 4'üncüsü daha kız bulup değil. O şentime aittiler moynunuz ülgür, uyzide kız dedi dağı. Kızdı dağı Allah verir derler, ben ne, ayalım ne, loteriyeden alıp gel törö dağı oluyor. Duravı. Raddomda жүрсем bir aksakal жүрüptür raddomda. Kırşam ketip kaldı. Aksakal kimdi? Neverеңizdi көргөнү келдиңиз би? Geliniңizdi көргөнү келдиңиz bi desem, "Жок, кемпирден эле кабар алганы келдим" дейт. Enем төрө атабы desem, "Не, бизге болбойбу келди?" Geçe içi işigenden kayıp gelişti ülve üşerge alып geldim. Kempir deb üstün karap kıykırdı le ene yüzü çıktı ha. Ne kıykırasın yeğenim? Ne oldu? Urbu kız mı dediler? Kıcalat bolmay ketever içime çel dolup kalgan ekenik. Ya radyoda kızık okuyorlar köp boladı kendi aynen. Aksakallar juda mazza qilib da bu. Sizlerdi oşqa konsertga chaqirish kerak ekan bir hafta o'zi bo'lib bor. Mana bu klub bor ekan. Bugun kechki konsertda bo'lsa. Em klub bormi? Bir kun kelamiz-da. O hadi. Hurmatli apalar, gelinleringizden öç alıştım jolu var. Mına teman tapdың endi, davay. Bu söz atalarga ham tegishli. Eğer de hurmatlı eneler, apalar, gelininger nadayal kılıp jiningerge tiyiverse, men hazır bir söz aytam, uşul sözdü koldan kıla. Oşondan keyin gelin emes ömür boyu sileri silap kalgan kız bolup kalat. Kız balasını erkeletip attır bir gelin dağı. Enesi çurkap gelip ber geleningdi görem. Şu alamı neverem jakşı görem. Başka neverelerden karaganda uşunu jakşı görem.
Gel bir erkeletip koyup sen çoğ atan yok bugün ha gelbet men menen kucaktaşıp jatasın. Jür balam örüngünөн dalagi şirin balamın balası dep sonun bolup enebиз небересин erkeletip atsa nar jakta apası şu balanın apası gelindi çakpaptır da elingdi göreyин. Seni törөгөн men bolsam elingdi göreyин. Uturu leğenenge jabышасın. Bu senin çoğunen bolot. Seni törөгөн apaң men bolom. Bas men menen jatasın dese enebиз dagы saga mine oldu cindisimize. Sen balan bilem, sen törөгönsün. Bu menin neverem tek koy men menen oynayıversin dese siz süylöğün siz. Arılaşıp siz töreşip koygan emesiz. Sizin eşleriniz orugan emes, siz kıynalıgan emes. 9 ay men götörü içimde bunu men törөгön, men menen jatat bas. Dep balasını alıp kirip ketken eken. Enebиз dagы sel nir eken şaşpay turup oynuңuz ülgürdeptir. Sen menin bu samınıma kir juvapsın ali, seni şaşpay tur dep. O tünü balası gelip gelini menen balası uktap atkan eken enebиз dagы eşitti tep keliptir dagı. Balasına karap tur elingdi karayın oynuңuz ülgür. Seni men törөгön bas aldıma düş. Men menen jatasın. Seni men törөгön balam. Dese gelini oy apa sizge ne oldu tün jarında sen süylöp elingdi göreyин arılaşma sen töreşip koygan emessin sen. Sen iş yerin orugan emes. Men 9 ay götörüp bunu men törөгöm sen işin bolbosun. Dep balasını aldına düşürüp alıp çıkıp kettirdi. 10 gün çıkarıp koyuptur balasınçı. 10 günde jana tokumun jogu, tokumun jegen gelin jok. Nari jatatmış bolboyt, beri jatatmış bolboyt. Ne kılışım bilbey. Balasın kolunu alıp kaynenesi jatkan komnataga gelip apa geçirip koyun. Suranıç balaga bala armaştır ali çapa deyip. Uşunday kuğratış gerek değil mi? Tünk saat 3'te akeviz mas üyüne gelip güzgüden özün karap oy eneğin arak içmeyin boldu. Kapkara olup gedetkesin, karuam gedetkesin, kunigen bolup gedetkesin, tırıs düşpögen jerim kalıptır, boldu içpeyim. Desen arjaktan ayalı gelip alıp elin göreyin, cinde atağın süretini görüp alıp emneri cinde yer olup otasın deyip. Ertesi turuptur da katın buna üyden koşup ketmesek olmayt, üydün iyisi var ekel deyitmiş. Uy, üydün iyisi sensin va cinde dese çok. Men tünü gelip, hemen tuvaletke gireyin de veş tassam süvet canım kalıp otat. Kaya japsam möşük kalıp otat, eş tassam tuvaletine eşiği süvet canım kalıp otat. Dese ayalı yeni görüyorsun, cinde haladenike sen siydin bile cinde deyitmiş. İçev içmev bir günü Kuday talalarga da iman berip kalar. Men aytarım jaratkan Allah kimge kimdi koşkon bolsa dagı bardığı bir menen koşo garıp üy bilölük omat bakıt barыңızдарga nasip kılsın. Tutkan rozаңыздар kabul bolsun joluguşkanга чейин. Tamam bolыңыздар.